Masewula Afrika kuzokufanele azilungiselele ukuhlala iphela vekele anganayo igezi. Eskom yethula isigaba sesine sokuqindeliswa kwegezi ukufikela ngomvulo ekseni ngehour lesihlanu. Inkulu zakwa Eskom zithi ama-power wabo alahlekelwe mamandla okusabalalisa igezi. We have to implement stage 4 at this point in order to reduce the usage of open cycle gas turbines, which burn very expensive diesel, and there is insufficient diesel stocks in the country to sustain this current burn rate. Ipower esithenjwa se-Eskom ilithabo ese-Free State ivaliwe njengombana inemraro nje. Per unit we have 618 megawatts that we generate and then 659 that we put on the bus. Imraro ekhona ethuthuka eKendal kunye neMatimba. Katelele Eskom bona iqindelisa igezi ifake esigabeni sesine. Njengombana kwethule isigaba sesine nje kutsho bonyana igezi izokhamba ama-hour 2 nemizuzu ema-30 kathathu ngelanga.